bodaboda aba bebebirwa bebembezi baabo mu rurembo rwa Masaka bayo kwetombeita kwabo mbibi bushoborozi ubu bari kugira ngo hariho umwe ari bagenzi babo ababiri nibebembera nabo boda utanditsereho akabondo ako bari kugira ngo nkenda kureta ubuhenda biragiro umbavugi ba bodaboda bari kugira ngo n'umuntu ogu n'umwe abantu bose rene bakwatwa umbuhenda biragiro mu rurembo n'urwo rumwe yomu ke kabondo ke kamu be bantu be bakwatira kutaka nga bagenzo okutema abantu semba bule bakulembeze bannaffe be twali tukulembera nabo ku lukiiko mulimu abeefudde emisota ate nga tutase n'okuwulira nti waliwo akakundi ke baagala okuyisaawo batabule bodaboda y'e Masaka. Ababodaboda okugamba ebi baba bari mu rukungaano rwabo olubashitamisa sports club mu rurembo rwa Masaka batyo okukushobora ngo wabere omwebembezi wabo Kimba Ibrahim natandikaho akabondo ako bari kugira ngo nikayija kureta akavuyo umurimo gwabo. Abebembezi ba bodaboda bebembirwe Abdallah Senaburia hamwe na Sulaiman Kiyemba urukwebembere by'emico umurimo gwa bodaboda mu rurembo rwa Masaka bashobora kuba batari kwija kukigumiserereza abantu kutandikaho emize erukwenda amateka umurimo gwabo. Twali tulonda obukulembeze ba bodaboda Kimba Ibula yali mukomera nga ali ku musango gwa bubbi bwa prison kusaza sisobola kutambula na muntu mubbi nga chairman go balonda una akola ki nza kusomozebwa nga bakulembeze obuwayi bwetubuzeewo e Masaka nga buvumirira ebikolebwa kutereza obumenyi bw'amateeka e Masaka. Ababodaboda bagamba n'omushaki wetu bashobora okubeera likirire bwanyuma y'omwe ababembezi baabo okutandika kutaho obubondo oburikubatinisa. Akakundi ka bodaboda ke bagulira walagi nga bakakoko baita akakoko mvuka yakola katale Kimba Ibula omumenyi w'amateeka mu Masaka atemesezza embeera yonna mu kitundu. Era saawa eno kigambibwa nti ne ku kifo kwe yali awummuziddwa. Abantu bagira ngo ekizibu eky'amaanyi kirigaho abebembezi abatandikire ku Rwanda Entebbe omurimo gwabo ekiri kuza kushiisha omurimo. Biriko mu ngaki emana yategeera mu mugambi adiyete ye setting oita meeting y'abantu bakulu ngafa basomako ateze byagenda okukola. Muringo nugwo gumwe ababasha ba Senaburia Abdallah uri omwebembezi wabo okutubya amaani agari kukozesa kibase kuretaho obusinge omurimo. Nobori chikoru ritabasa kwaje ombusinge aruha abebembezi ba gavumenti z'ebyanga omukiceeka ekyo abarimu n'abakoza owanyenda omukungwe hamwe na Kimanya Kabonera abagambaho n'omushaki wetu. Ba bodaboda tusobola okwetegeka kuba muri bantu bakulu nnyo muri bantu bavunaanyizibwa. Bodaboda muleke kunyagirako bantu busago, bodaboda muleke kuwerako baana mbuto kuba kati tubonyebonye namwe kuba n'abawala abaweereza emmere n'obusere olw'eggulu bano be musinga okukola ki okufunza kozibwa kwe tuyina abantu mwenna abavuga bodaboda muli mu myaka egiyina amaanyi amangi ennyo singa mba mulesa akatabanguko konna musobola okutabangula ebintu bingi nnyo. Aba bashaba abebembezi ba boda okukora obuceeka ihembe kulebeka ngu baleetaho okukwatanisa omubavugi. Ffe twagala kulaba nga mutulaze nti omukulembeze waffe y'ono era nga anaatambula bulungi ne gavumenti kubanga tusobola kuweereza ekibinja ekinene bwe kiti nga tusobola kutambula na gavumenti. Kati omubeera ebiwaayi bino oba bisatu muneemanya mutya era munakola mutya amateeka agasobola obafuga nga aba bodaboda. Ebyona byani bigenda omu maisho ab'ebyokwerinda beetoreire omwanya ogw'aba bodaboda baba nibakikiraho kandi orikudumira poliisi omu rurembo rwa Masaka Charles Sokero nawe aine obuhabuzi obuyaba. Akoze ripooti era tugenda kuddayo tutuule ensonga zammwe naffe tuzigoberera tujja bayamba mu ngeri yonna. Amakuru aga gashakwa Nakamya Francis Kanalutaya aba Sky TV agenshonga muri Masaka.